Nyuma ya Wero TV kumurika igoro ana baari bakigwatwo na aciari bao kumania na bogotanwa na ndi mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Kailemia ni augite ni untu bwa kuna nkoro kuona bubu bugikarika amwe na makarika ja ana baari kugwate ukurio ja kiongereka nawe mutongeria wa gikundi giti gya kithirikari gya Seafood Kenya ni ameneretie anene ntano ciari iria ciambiritie gucokera maturene. Antu yanda ende kugwata ki WhatsApp na ingucokeria antu ba media bonte nkatho nontu bangwenje abakurita ndi kuona kire media iro nda requestire ba list ya na bonde barabatani so by evening da ende kunenkerwa list da yuki assistant chief na village managers twarara kubasaka twatwiki wata bonde na thaitu no over 10 para thai ba confirmed ni ba ibatani kwete ari 10 alafu baba ngitwe kuya twathirwo agotwika be kwa assistant chief machigo wogoti rira twetire twa kwa tano mwe mware oke nembere kuya na bikibiki twiteti abo kambe na mboto ba miatwe na uyunge agwitwa assistant chief unge mutweri amboto cuna na tona tebo agaturo na munene twamulilisie tanabo na rira ambere kuya nabo ringi aretete kire atukari twekuya nabo begubwithiru kaguci gwatwika bara bongo tucuna ibatani na mware oke ni gwararigwa kuobaika bara batani kwawe akaita mumenyeri gwabo kwa wingo situmugitendo kiuo kya kwithira turi ofisa baba kwegwa ngwithirikari bagacua gutumika kwitha bara batani kenda gutwika bara thirikari ikorwo nabu tebubo gwita na mbere bo bongo no bocoke nyuma tetuicie thira ithoki muno na ntekona tugita na mbere igitwe bo thuku sana kuigwa itware 10 te umwe ne 10 batani na ibiachara na banka bagwatithia no monka ntige eko mwekoro mutano tuimbije mutani umwe na bangina bambere ibo baraikiriana kaibao nonto inyabo bakansa kiuria keu menya no wina tabia eu batie ko influence bange ntorene utewega bureo tware itu ndina aranka bweka wona uno itete utano gyake uni nje kwa injirene kana wona inyawite kwa DC kawite wa polisi uge no kwenda uta we wo kwenda utanithia ketha imami oku kada ijojoku kanu na twakwejera na ukarebwega nyankuru kioro kuthugani no keja kwa ukarabwega we ngutu ugutu 10 degree ntukui degree ni ene tomi na ukarawe mwari umwega wetere gitara kuria kugurwa ukayo twana twako na ikete nkiwa murimo nuntu ni twari twakwa twari twetu kwinyangu otheri ndende nya muntu mumwe kurojo ukainya bajojo bau bagwikiana bau betotanwa bambire fainda imbi nuntu ntekomenya fainda imbi ute fainda reo iko bathukangia ke jeketha torogi kagita kamero yetu ete karibu wega tendo acia siasa temanto ya socio ketha ithina utuma tuthithio itu Kenya ntuko imwe ya maromba turombeke na mwathani atuthereria nthi yetu Emiru estiko gike nene kwitha tuije gembe south ni imwe ira ititana ana na uketha bagikira gembe south thoni anka ugantu betu rutano rwa mwana mwari rutene tumbi gitenerere wa muciari ugwete rutano wa muturo ugwete rutano rwa mwana mwari rutene tumbi rutano rwa runene rwa mwana mwari gitenerere ikithomo wa muciari ukethirwo tuimba kuthomithia mwana oku dekana noe mucwe sponsor athomithwa kinye byake akinya yoto uteno muciari mwana ta certificate ya rutano uteno twetwera certificate ya rutano tutwire eretho kinyi tumurume eretho imuka uteno yetu certificate ya rutano so ukethirwo ugo muciari kira gintu kyake neno kuona kewa kyake neno wa mwana irutano tafadhali ukuthiru mwana oku okomotesa okomotoma agakiende kenduke yao nduke chena ndi totanana kati inkai mono je undande ira inanto bana batani nyo ibe batigera batuta baetanana bao ndego yonde ne dilero tano na lero kutana mwana ojo rojo marata na wa gikona na gututana wale akakwithiro au kwambe kuwa mwana ogona engirwe igwo tumire ngo jo tuigwa kumutanithia thai so nande mwa aciari babu wete rutano anko muwata uromba gwate ni kithomo kya mwana umwari cio mbie ni kuthomithia na bare rutano rutena mana gitenereri